October nili kumsang ka zakwa som nga pasari khan mishing tena thalem an siam chop masaber Sputnik 1 chu USSR chuan khovel pona akap chok lo tlinga til theilo tuka ngai khovel pon lama ra pithar kan ra na masaber ani ramro puile thil ti thei USA le USSR te chuan khovel pona inka chua space race lama in elna an nei chun som tangala nima sela US lamin July ni som ni kumsang ka zakwa som pakwa khan Apollo 11 mangin Neil Armstrong chu thalei lung an ra tirta ka wangin space race nei na chu avadai ta a Soviet Union lo ming thatto na zongsong chu thai po sak anni nima sela hi atop na alani mailo khovel ram sang te chuan space mining lama in elna an nei chole me ka wangin engkim hi ain thlak danglam le vek donin alang khovel ram sang te chuan thalei lung hausak na khi la chuak ma saber ni tumin an beilom meka India China Israel USA le Russia ram te chuan chan theu tumin anin chu mek ani Russia chuan US chu kha op ma sa sok nia a chou hlea hei hian ram pahni te in kar bo ruak po ati sang ru hle thla in chu awang hian eng hlok na nge oma eng thil hlu chi ange alo pai reng ni mithiam te chuan thla khian thil hlu tam tak entirnan silicon titanium aluminium tui thil hlu tak tak le helium 3 te apai an ringa heng zinga pakhat helium 3 hi I han thur bing big donila engwanga helium 3 hi hlu le poimo big nge ani Soviet Union le US lunar mission tena thalei lung sample an lo lak thak an enfia chuan thla khian helium 3 hi apai ti mu chua ani a helium 3 kan mamo na chan chu khovel puma kan man mek le zo mai thei chi fossil fuel thak thei tu tur ani wang ani a kan du to ka tam helium 3 kan nei the ni chuan fusion power mangin energy thiang nim tak siam chhuat thei ani nuclear power plant hian nuclear reactor mangin lumna siam choka reactor chunga tuite chu tisawin tuihu ain siam choka heng tuihu hian turbine te chu virtir le in electricity hi asiam chok ta thin ani tuna nuclear reactor hian nuclear fission mangin uranium nuclei in theder chuan energy hi asiam choka heti lai hian energy asiam chho rual hian radioactive asiam chok tela hetianga nuclear achia hi pong pai top chi ani lowa wangin lei ngoi thuk tak taka phumbo ani thin mithiam te chuan nuclear reactor te hi a him jok theinan le energy tam jok siam chua ani theinan ti in kumsom ni chuang zet chu a siam dan kalphung hi an lo thlak tanglam na sato heng reactora hian light gas entirnan hydrogen isotope tritium le deuterium te chu uranium aya fuel tan man ani a heng nuclei te anin fuse chi hian helium 4 isotope neutron le atomic energy te in siam chuakin hemi pani reaction te hian radioactivity le nuclear waste te siam chuak lo nima sela boina pakhat oma anin fuse nuwa neutron pakhat hi thunun a harsata wangin energy thanem tak lo ani thin heti lai boina sukiang tur hian helium 3 anti hi atangkai ta hlea helium 3 le deuterium in fuse hi chuan neutron hi siam bel to lovin atomic energy thanem tak in siam chuakin proton hi thunun thei ani to thunga energy tlema zong bak lo ani lo baka helium 3 le deuterium reaction te hian radioactive an siam chuak lo bok ani nuclear fusion reactor kaltlanga helium 3 hi manani chuan nuclear power thanem tak siam chuat thei ani a hei baka nuclear achia le atom zungzam radiation hi asiam chuak te lo pok fusion reactor ma saber tur chu siam ani meka kumsang ni somthum panga a man thei donin apoimo ber tur helium 3 lakhom turin kumsong panga hun ala om ani chuti chu engwanga thla khian helium 3 hi hanlak chu tum kher nge ani le kan khovela hi chuan helium 3 hi wang tak ani a tritium radioactive decay ni in nuclear ral thoma tanga ron in siam chuak ani amaro chu hei te ringot hi chuan
mamo na apushu zo tak tak lova kan khovela hian aum tamlo baka asiam chuak man hi asang hle ni atanga solar wind local hian helium 3 hi aron kengtel thina amaro chu kan khovel atmosphere hian lodang selin alo lut thei talo thin ani kan khovel anga magnetic field manga veng tu nei lo thlabe thung khi chuan solar wind hi dong rengin helium 3 hi adong tel renga chu dan chuan helium 3 hi leichung langa tanga fit som vel le ka thuka metric ton nuai som pani vel awma hei hi kan khovela omjong song islet makta tuai za chuangin thla khian helium 3 hi anga zo ani mithiam te chuan thla a helium 3 om hian heta power kan mamo zong song hi chatlak lovin kumsing khat chung emotal chu min chom thei an ringa zirchian na anneya chuan helium 3 ton somni panga hei hi space shuttle pakhata phurlen thei mai ni in kum khat chung chu US ram khu powera a chom thei anti helium 3 apoimo na le a hlut zia chu kan hreta a hei wang hian khovel ram lian ho te chuan helium 3 lak chhuah tum hian thla a in ka kaya space mining hi nei an tum vek ani hun reito takatanga US in pot saina local puito Artemis mission anti chu athleng nai to a kumsang ni somni palia thla khian mishingte thon chole ani tur thu anlo tiam to ani moon base te din tum ani a thalei lung hausakna lak chhuah thei dan tur kongte dap donin kumsang ni somni pariata hi chuan thla a in benbel nge man antum ani thla a anin ka kai tur hi an thil tum le tur sikation marsa an kalle na tura in pu cha lok na pakhat ani don bok ani Artemis plane a hian mimal le NASA te chuan rocket launch tum som thum pasari set an nei dona mishing ba ka khol chi sang sang te chu thaleilunga hian tum tir an ni anga Artemis plane senso hi dollar tluk le ding on som thum pasari set ni don ma se hei hi kumina US military budget za panga vel chau alani kumsang ni som pakwa khan US Space Agency chuan Artemis plane an thil mamo turte siamsak turin private company te ho chu contract lo zia puito a entirnan gateway platform le lunar lander te hi antel ani Russian Federal Space Agency Roscosmos po hian tran alana salhea thahel tu tur lunar orbiting space station le lunar base te din tumin super heavy booster an duan chin mek chuan kan khovel orbita ton za som pathum setarit bungrua aphur chho thei don baka lunar pole orbita ton somni pako zetarit bungrua aphur chho thei don ani nima sela Russia hi chu achetlai de ulek dona kumsang hi somni pakwa a lunar orbit flight hi nei donin kumsang hi somthuma mishing thon chho ani anga avoi khatna tan thaleilung hi rabve donin kumsang hi somthum palia lunar base din na hi antranang China point thaleilung hausakna lak chhuah thei dan tur kong hi andap ve mek boka kumsang ni pasari khan thahel kwal tu tur spacecraft lo thon chuak to in thaleilung zirchian na hi lo nei to a ti chuan kumsang ni som pathum khan space probe U2 anti chu thaleilunga antrum tira kumsang ni som pakwa January ni thum khan U2 true anti chu trum tir le in an lamhang chun zom mek ani hei baka China hian thla a khian chengfor probe chunga thlai anlo ti triak to bok kumsang ni som pakwa khan Chinese National Space Administration chuan thla a bukhwar lunar base din dan tur chung chang anlo rel to boka thla chimlam south pole hi tin zonin kumsom chung ngeya tran man antuma hemi malam hian mishing thon chho ngei antum bok ani China thil tum dana tang hian China hian US le Russia te hi a el le ti a Hriata amaro chu zona lian tak pakhat oma chu thla khi tu ta ber nge ni ta le kumsang kha zakwa somrup pasari khan outer space treaty chu US Russia le ramsang sang ten an lo ziak to a an thuthlung zia chuan space a thilom te reng reng hi mi malta ani theilova adu du ta na tlo thei ani chiatna na satak thlen theyang chi nuclear weapon chemical weapon le biological weapon te hi man khap ania
heti lai hian thla le asteroid ti vela thil hlu omate lak chua space mining ti vela hi chuan dan mumal tak zam om lo thunga wangin ati theima sa sa an van nei donin alang khoiramin nge ti theima saberang ti chu hunin ala shil dona tuna ri chuan mahun lo om tur suang to na omate hi atak ramin athleng chhomek zela tuna tanga kumsom aliam le hnuwa hi chuan space mining hi ataka mu thei abei sei om to ani